Ulu urmattуу ulak kıyarmanları bizim bugünkü mına Joldoşbay uulu Zamir'din uullarına berip atkan toydun mına körarmanları konoktoru hoş gelipsizler de mına bugünkü biz toydu başlaganı turabız. Bugün bizim mına Joldoşbay uulu Zamirbek özlerinin uulları Emirhan, Abubakir, İbrahim, Arslan degen 4 uuluğa sünnet toy berip eldin batasını alayın dep şu yerde niyet kılıp oturup. Anda mesela biz buna Aksu Ayıl Hökmetinin Kalmuratov Alimbek ağabeyimizga sözlü berip buna toydu başlasak. Assalamu alaikum hurmatly bugünkü toydun bugünkü jыйындын katçıları. Buna bugün bizdin Aksu Ayılında dagı bir çoğ toy, çoğ mareke olup jatat. Zamir ağabeyimiz bir 3 yıl murda oş yerde turgan bir top bizdin ağalarımız menен kelip bizni eldin aldıda jakşı wada berip ketdili. El жерге kelip bir jakşı toy ötkörüp berem, ulak ötkörüp berem, tamaşa ötkörüp berem dep. Muna bugün Kuda Taala uşu bugünkü jetkizip, Zamir ağabeyimiz muna balдарына toy ötkörüp, bütünde bizdin koңшу mamleketlerden palvandарды çakırıp toy ötközüp atat. Zamir akabızdın baldары atasının başında eldin balası olup çoңoysun, el jurtuga kızmat kılsın. Daima şunday bizdin ayılda, bizdin mamleketimizde jakşı gün, jakşı toylar olsun. Anan urmattуу çavandazlar, şul bugünkü toydu jakşı tartip ötközüp beriңiздер soranam. Rahmat. Çoğ rahmat aba, Allah razı olsun. Hazır bizdin dagı konoktorubuz kişine keçigip atıptır. Bizdin dagı Dastan Anarbotoyev aksakal Ayşe atабызга берейик açta. Özünüz bir jaş baldarga jakşı bir duаңызды berip turandan keyin toydu başlayız. Kelin açta. Bugün Zamir balanın oğullarının sünnet toya kelgen kımbattуу mehmanдар Pakistan'dan kelgen, Kırgızstan'dan kelgen kaçak kişiler barına hoş geldiniz. Allah Teala'm jigitlerine kollop bugün bardığım määre alıp kettiler, kul ketpeyler. Bir adamın burada panavasını dilayım. Bana niyet kılgan eken jigittin Kudadan direkt Harcakta kızgana uğur bana bağırdım kızı. Yok endi uğur bananın karıştası uğraqma. Uğur banlarına sünnet ödetken şu baldarıga sizlerden bergen duаңыздар тийсин. Şu ulaqты sen mende istesen halal çağıp bugün yerге bir jakşı oyun tartып olaylik. Ümit kılıp bir yerden şu adamlar barının maşinası bar emes piyada keldi. Alıp kelgenler var. Bir kursan bolup kelsin baldarım. Jigitleringler koldosun. Bardığın günüm naralık aytkıla. Amin. Endi Karimcan uagançak bolup kaldı. Gün kıska. Endi kattalar kaçan gerek. Kattalardan özünün sovesini boyundu başlasağınızdan болады. Rahmat Ayşe Allah razı olsun. Bizim mına Bişkek şahrıdagı Leylek Küreş degende Leylek ulağımız var. Leylek ulağımızda oşo bizdin at baş bolup bizge aksakal bolup жүрgөн bizdin acыбыз kelip kalıptır. Muhtar acıga bir söz berip koyalım Muhtar acı. Kıska dua veresizler. Kelin acı bu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mına bugün Zamir'in Allah Teala bergen ata babamızdan kalgan sünnet toyunu bugün başlap atat eken. Şu Zamir'in baldarıga Kudayım ömür versin, uzun ömür versin, eldin duasını alıp el başkargan jigitlerden bolsun, halktın duasını alıp halk başkargan adam jigitlerden bolsun. Allah Teala mına bugün Zamir'in toyunu jakşı kılıp ötközüp berişiңiздерге суранабыз. Al ata babamızdan kalgan bu ulakты daim ulantıp gelip bir 40 yılda bir toy kılat adam balası. Öýlenip anan ömürge jetkiçe Allah Taala bana sünnet toyunu beripdi. Kuda kalasa bana jakşı çalıp, jakşı oynap, kelечekte bana şu daim bir-biriňizden izzat hürmet menen uruşbay, talaşbay bana Zamir'in tapkany teň bölüşüp algyňyzlar Allah sırlasın. Amin. Allah Taala sak salamat jakşı ötüşini Allah Taala kabul kılsın. Allah'dan soranaylık. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Zamirbek'tin havaları Kuatbay dayar tur sen anan biraz.
Эргеш абасы, Расул абасы, Разакбай абасы, Замирдин абалары кыска-кыскача бир сөз сүйлөп бересиздер. Салам алейкум, урматтуу, узак жакындан келген туугандар. Мына Жолдошбай уулу Замирбек укамдын сүннөт тоюна келипсиздер, кош келипсиздер. Мына Замирбек укам ушу балдарга арнап сүннөт тоюн берип атат, ошого арнап мына улак берип атат. Койгон байгелерин жакшынака кылып, адал той кылып, ынтымактап алып, ушул алган байгеңиздер баракалуу болуп, дайым тойлордо жолугушуп, дайым ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө бериңиздер. Той балдар чоң балдардан болсун. Замирбек укама Кудай күч кубат берсин, Аллахым өзү колдосун, баарыңыздар тынччылыктан аманчылыктан берип, бүгүнкү тойду жакшы өткөрүп беришиңизди сизден сурайм. Урматтуу туугандар, мына мага чейин туугандар айтып кеткендей, мына Замир укам энди муну айтпасам деле болот, бирок айткан туура деп ойлойм. Бишкекте керегинче тоюну берген эли журтума şu тамашамды кылып берейин деп келип мына сиздерге кайрадан той берип атат. Суранарыбыз аман эсен от жалыда ойноп, хошу курсан талашпай, наркы бергбей, өдө ылдый сөзү сүйлөбөй, şu toydu toydoy kılıp жакшы чаап беришиңиздерди суранам. Марра аябай көп. Tez barıp kele veresizdер, ala veresizdер. Mına şul inimnin baldары önü össün, Kırgızdın kerege jaragan, atasıday el tanıgan jigitlerden bolsun. Amin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum urmаттуу жамаат. Шунчалык убактыңыздарды бөлүп, ушул менин укамдын тоюна келип бергениңизге сиздерден Аллах ыраазы болсун. Сиздер да ушундай жакшы тойлорго буйурсун. Тойлорго жетиңиздер, ниетиңиздерге жетиңиздер. Рахмат келип бергениңиздерге. Баракелде, чоң рахмат, чоң рахмат. Анда эмесе биздин Лейлек районунун Көкбөрү федерациясынын президенти Кубат Байбачага беребиз. Кел Кубат балбан. Маликов Кубат балбан. Assalamu alaikum, hurmatlı çamandaşlar. Zamir Mırzaga çoğun rahmat. 20 günden beri şu yerde жүрüp, ulaklarga katışıp, Bişkekten gelip bizge ulak verip, uyuşturup berip atadi. Sorunlar çoğun. Sizge çoğun rahmat Zamir Mırza. Bana çağımızlar, Jogorku Maraga Samat Balban. Samat Balban'ın aytkan degeni. Halal bi halal. 11 bi 11. Talaşıp öz uağızdı ketirmeyli. Uruşup, talaşıp, ıştın kereği yok soğanızlar. Uşu jigitke barımız batağızdı çin yürekten berip rahmat dep keteli. Mara kısa dağı kılmasa da. Jakşı çağ, buruş talaştın kereği yok. Alıp gelip, salıp, bir suyunup rahmatыңарды aytıp kettiler. Sebep Bişkekten gelip, bizge şunca ulak uyuşturup bergenden bu öde kıyın nerse. Sizlerden soranıç, çılbır kayışka hak yok. Sırası krasny kartışka veriyoruz. Samat ağını bilesizler. Paskı Maraga Ali Çağandaz. Ali Palvan. Mana bak. Sizlerden soranıç, şu jigitni mına 80. жылғы dostları sizlerge çoğun rahmat uyuşturup aldıda turup uşular sıyla Ali dağı Çağandazlar. Bir jakşı ulak kılıp bereli, şirin kılıp. Şu Zamir Mırza bizden razı olup gelsin. Çağandazlardan. Rahmat. Болду. Туугандар, рахмат. Анда эмесе туугандар айтып кетиш керек. Бул Замирбек, Мураты Замирбек биздин досубуз. Сүлүктүү шаарында 2-орто мектепти окуп, ошол жерде аяктаган. Андан кийин 9-класстан кийин ошол Бишкекте окуп, ошол жерде иштеп, Москвада болду, башка жакта болду. Бирок 2 жыл 3 жыл алдын ушул элге келип, биз ушул жерде выбордо жүргөндө элге сөз берди эле. Кудай буйурса менин атам ушул жердин киндик каны тамган, ушул жердин суун ичип чоңойгон, буйурса элге той берем деп, улак берем деген экен. Бүгүн сөзүнүн үстүнөн чыгып, ушул досубуз кече ушул жерге келип өзү кой десем болбой, ушул жерден бульдозерди тракторду айдатып келип, сиздердин улак майданыңыздарды сүрдүрүп, бир убакка чейин тегиздеп чыкты. Bir adam ушунчалык элге той берип, жакшы ниет кылган экен палбандар. Палбан адамга Аллахым ушундай палбанчылыкты бергенден кийин мәртчилик дагы берет туугандар. Мәрт болуңуздар. Оюндан кийин дагы мәртча жыйылып келип,
Жоқ дегенде палбан рахмат деп кетиңиздер. Той берген киши дагы ушундай разы болуп кетсин. Анда эмесе мен сиздерди бул жерде биздин карыбыз Умар кары келген бир жакшы тилават кылып туруп оюнду баштаса. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Her birimiz yüreğimizden Allahumma salli ala Muhammed dep paygambarıma salavat aytayık. Sebebi birinciden paygambarım törölgön ayda turabız. Ekinciden salavat aytılgan jerge Allah'ın rahmeti düşöt inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tekfurun billahi ve kuntum emvaten fe ahyâkum. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله жараткан Аллахым эң алгач биздин үстүбүзгө берген чексиз назы неметиңе шүгүрлөр айтып пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар айтып андан кийин мына эли журтка той берип уулдарга дуа бата алып өтүп кеткен ата уул тууган жакындарга дуа кылып аткан Замир агабыздын кылган ихсанын жакшылыгын кабыл кылгын той балдардын келечеги кең болуп элге журтка динге Кур'анга сүннөткө кызмат кылган данышман жигиттерден кыла көргөн Аллах субханаху ва таала бүгүнкү тамашаны ийгиликтүү ар кандай кырсыктан жамандыктан сактап бул жердеги палбандардын ар бирибиздин эң биринчиден жүрөгүбүзгө я Раббим отургандарга дагы жүрөгүбүзгө Кур'ан иман нуруну орнотуп дайым элибизде журтубузда тынччылык аманчылык рушди хидаят болсун ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин Аллаху акбар Allah razı olsun. Баракелла, караке, баракелла, Алла разы болсун. Палбандар, улак, Самат ага, өзүңүз улакты алып саманга таштап бересиз ага. Бүгүнкү улактын судьялары Самат Палбан. Мына биздин Орто Азияга белгилүү Самат Чабанбаз Айбикеден Самат Палбан өзү карап берет. Паскы маараны өзүбүздүн чоюнчунун палбаны Алимбек Палбан. Алимбай Палбан, барсыңбы? Байрагыңды алдыңбы? Баракелла. Аллахым силерге бүгүн күч кубат берсин. Жаныбек, Саматовада биттасы кетти уже. Сен муну машинага апар. Саматова Самангайдан палбандар жакшы оюн кылып, жакшы оюн көрсөтөсүздөр Кудай кааласа бүгүн. Замир бар, бир мүнөт. Замир. Oldu. Leylek Röyü'nden Çingen'den gelgen Ercikit inisinden bir tana yazılı. Pilyon boldu Damir tana. Boldu Damir pilyon kullanların aytıp dur beyga. Kara kara çoğarı gelişi bir tay derşüssem.
Boldu. Samatova qarang, bayrağınızı ko'tarib turing beyke. Leylek rayonun Kulunbaylı'dan Alay Baybatça'dan dağı 5000 so'm sorun geldi, barakallah, jazgıla. Alay Baybatça'dan 5000 so'm. Barakallah, bizden buna. Leylek rayonu Sülüklü şehrinden Baymırza Çavandez bana pasta taşlattır, barakallah. Çok o kifasını nere koy. Baymırza Palvan, Allah muhammadını versin. Daima çalında oyna, amin. Allah'a ekber. Damir, tez belgili. Bir koy, aksorun. Baymırza şaşma. Başına namazını koydu. Amin, Allah'ım. Koy beresine bir, tay beresine bir so'm surg'oqla chavandozlardan uyat qilinglar, men aytib qo'yaman. Sal jalga salib berginglar. Bo'ldi. Sal tushayotganda qilingizlar bo'ladi. Baymizga chavandlar. Kechirasiz, otni uqmay qolibdi, ot kimniki? Barakallah. Sülüklüden Alim Kulatpaz'dın. Nime degen atı baymızda? Buttiyer deyip, barakallah. Buttiyer degen Sülüklülük Alimbek Çavandez'din atı menen. Bizdin Alim Kul degen sahipkerdin atı menen. Uvaltın birinci mağaramızda Baymurza Çavandez taştap ketdi, barakallah. Baymurza. Cıvırı hareket kıl Baymurza palvan. Samatova samanda durun, bayraktı ko'tarib turun, barakallah. Javobi ma'noning sonini bir tay 500 so'm olasizlar, harakat qilinglar palvonlar. Uloq jengil o'tdi, bugun uloqlarning vesini 40 kilogramdan oshirgan yo'qmiz, 40-45. Buna birinchi uloqlar jengil o'tadi, harakat jasanglar yigitlar. Kırmızı yigitlar shunday taqimi bosib, taqimi menen mushundib. Barakallah qara. Uloq Doğan Chavandozda, barakallah Tog'ayberdidan Doğan Chavandozda. Attın cügönü çınıp ketdi. Kelin Sayet Polvon. Sayet Polvon tuz bara öylesiz. Maşallah Damir degen polvon kutib oladi sizni. Malades. Zamirdin Damir degen inisinden daha bir koy geldi. Damir adam sorun altta geldi. Ama şöyle bir Sonradan Daniel degen yukarısından bir koy geldi, oldu. Hareket kıldılar. Birinci ulak bana düşerek biz de buna bayrak çıkarma durak samat oldu. Civarlara taşta bir tay 500 so'm olasınlar kana. Hareket kıldılar. Bizge körünmeye durak Doloruk Chavandozning takımında da hazır. Evet Chavandozda barakallah. Evet Chavandoz Ko'ktoshdan iyilikka yetayozib qarab turamiz. Hoppa. Samatova Jo'g'ri Mayron sudyasi Samatova bugun bizning ovoz Samat Chavandozning